putra na tei na kan uma anin sak kara moi kho mai ceiling po hela hi putra tu siam nge kha hi kima te mi kha kima hela vel hin design na khopa hela hian ceiling hi Isaac interior an ceiling hi numa thai pon numa ti fio ni hela hian TV hunna an sima ti hian wall panel an da ti chuan helai hi marble seat an hmang vek ani an nal khop mai an la pei fel lutuk lo du ang khat chuan helam hi kitchen cabinet ani he an siam nal via ani ceiling chawka lampang ceiling hi kan la chiang le do nga kitchen cabinet po moi via ani moi khop mai lama thiang ten oma hei putra te in thar kan lo ma